Uray adtoy ka IDI abroad wenno ditoy Pinas addalat ta ti masakbayan radyo amang Ted Consuelo ken aramid ti pag-asa. Ti istorya tayo, istorya mo met kabsat. At akon bakit? Ay nasaya at mo't nakaluto akon. Narabyan ka manan. At ang amin inring Pasko. Ay na, mabisinak pa ikit din ata. Ito pang nagsarsaraw ti tiyan ko. Wun ka de, di ka agdanag. Ay wun gayam lakay, kauawag itay ni Lito. Agawid ka no, inton bigat. Na, milagraw. Itaman pa yan nakalagay. Maluabula na sana nagaw-awid manipod na pan nagtrabaho di Manila. Kung no nakalipatan, isadyak pa ikit din pampanunutan. Oray siyak tupay. Naklaatak nga ro di tayo mawag. Anda ka numot na patag na ibagana. Kanawan gagara na, sigurado asaan na makalagip magawid. Makaluksaw na diyang anak ta. Agmay-may sa langarudan ng mawan pa'y sarbina. Bayam ka tilatan. Tinapatag nakapanunot nga agawid. Santan nga agdandanag noon niya tinapasamak kenkwa na iji Manila. Ay, jakla pagdandanagan di anak ta. Kaslawan naganak na pinanawan na ditaw. Bayamon kun manen. Basta urayan ta sumangput inton bigat. Malaman langan. Sige nga rutay na pagpulas. Kalpasan na, makantan. Talaga mabisina ka. Ay na ngay deta anak mo ako na masumangpot ita. Isumot ti kulana idi imbawag idi kalman. Itamot ti kulana sangpot na. Rabiin. Saan siguro na sumangpot na jay? Ang mga no nagbabawi matlaan. Day, adag tuk-tuk-tuk lakay. Ang mga no nilito daytan. Mala, yung kalukatanan. Mabitlaan nga rod. Ada ka ni nanang. Sika nga agpaiso anak ko. Ne, adamot maladaga nga imot mo. Ay, di tanunod nga ipalawag ko kada kayo nanang. Alangarod umudag kayo, tanay. Malamiisan ang day ta maladaga. Aking putot iti maladaga akadwa masimang padlitaw. Uwan nga agpaiso anak ko. Apay nga da kadwam amaladaga asimbang pa. Nanang, tatang, putot ko da ito'y. Ha? Putot mo? Ayan nga ron ti inana. Apay adiyo kadwa. Pinanawan na kami ti inana, tatang. Anya, pimanaw ti inana, katimbati na kan kaday taubing. Kasano dahi talitaw? Di ka maawatan. Tatang, ada nakalipin ko di Manila. May saway tres. Idi nagsubli ti trabaho na. Nadlaw ko akas na nagbalbaliw. Aging gay dinadamag kong adagaya man sa bali alalaki di biyag na. Kinomprontak. Kunak no lipatin nun na di alalaki para ita anak mi. Ngam nagbiddutak. Dahil di pa nagawit ko iti may sangal daw. Manipod iti trabaho. Awanan iti abangan mi abalay. Kati anak mi. Imbati na lang iti kaaroba mi. Anya, ay, nagalas mo tanti aramid na dya babae. Italama ka po utak iti ina ka mailan na panawan ti anak na. Ayan na nga rod itanda dya babae. Binirok ko tatang. Napanak pa iti pagtrabahuan nangam. Kung naadaasim murot ka nun iti may sa lalaki kat sa ano nasimsimbrag pa iti trabaho na. Iso nga, inyawid mo dito'y day taputot mo. Pasensya kayo nanang, tatang. Ngamawanin ta mo kapag kamangak. Diyak ka ba ilan nga awiran ti ubing agmay sa? Ay. Iso matlagayam anakalipat kan.
Di ka nagaw-awid iti naunday a panaway. Tagayam at nakadennam iti Manila. Ngam kastamot tinapasamak kun ka. Kaasi kayumot nga rod nga agama. Nang runa day taubeng. Awan inana ang mga sikasukan ko na. Nanang, tatang, kidawag kumano mabalin. Dito'y kami pailangan nga agama kabayatan nagsapsapol ak iti trabaho. Diyak ngamin makasapol iti trabaho tawan ti pangibatsak iti anak ko. At nangarod pa'y mabalin tayo. Halangan mga ipadawat mo, dahi taapo ko me. Nala, sige. Dito'y kayo pailaang. Tasyak ti mga sikaso iti ubeng. Agyaman ak nanang, tatang. Ayan tayo maladagang ay bakit? Napaturog kon. Ay na, kaasimot lakay. Madlaw asaan ang nataripato ang nasayaat. Diyan makit di awan puso na nga inana. Agasam, na kinabailan na pinanawan ti maladaga pailang nga anak na. Gapulang iti kinagatal na. Kaasimot ni Lito. Nagayat nga agpaiso ng pinanawan damot. Anya nga iti aramidon talakay. Anya pa'y kumangay, Sedes. Taray patuwan ta ati maladaga taapo ko takit nga raw. Dintula nakasarak mo tan iti nasaya at ababae di anak mo. Di na nga tamot pagarupon akabailan gayam da di ababae nga aramidon ti kasta. Ang amom lakay. Kasla sa bali tirik nakita nga adda ubing di ti balay. Sa bagay, oray siyak matkit di Asedes. Panagrik na kaslanda ang hela si Mangbay kadata. Ay, tinasayaat. Pabunyagan tayo adagos ta apo ko ta. Magustuak matimpanagan dakin kuana. Daniel. Sige, ibagata da itakin ni Lito. Tapno mabindisyonan nun ti apo ko ta. Agyaman na kita ano siya mga sasikaso itanak ko nanang. Babalin ayamot abaybayan me, katapo kumimot ni Daniel. Pagyamanak mo't nanang. Saan ngayon tugot na siya babae ta anak mi? Ang mga no sa dino latitan tinangibat siya na no bilang lang. Kasi kumalakit nga rudan ta anak ko no kaskasano. Isungarod nga agyaman tayo, tadabatikan ka ti ubeng. Naanya nga iti planom ita anak ko. Agsapol ka iti trabahom dito'y lugar tayo. Saan nanang? Agsubli ako may tayan ti trabaho. Agsubli ka iti Manila. Kasanon ti putot mo. Day tangarot ipakpakahasit kumakada kayo kan ni tatang. Ibatit kada kayo ti anak ko. Agsubli ak nagtrabaho iti Manila. Kailan lang amin ti trabaho ko iti nanang. Sabay nabayagak mo tan iti pagpapayak. Sige isuti ko naman ako. Kasaritam nga rudya amam, tapno amuna mo ti planom nga aramiden. Sinublian ni Lito nga anak mi ti trabaho na iti Manila manang Emmy. Ngam imbati na kada kami ni Daniel, ti apo ko mi.
Uray medyo narigatan kami anang padakkel iti apu ko mi, naragsak kami latta, taiso tinagpaay aliw-liwami iti asawak. Ididamo, kanayon paymet nga umay sarungkaran ni Lito ti anak na. Pasaray agawid kalpasan ti makabulan, agingga iti ininot asaan manen anagaw-awid. Saan kamin anas daaw, takas jay man idin ti inaramid na. Tinapatag, ket adda kada kami ti apu ko mi. Naglabas pa iti tawen, aging ga idi addan iti elementarya, ti apu ko mi. Adda kaming lola. Ay nasaya at mat apok. Nan kita agmanday tabimpo iti likudam. Amang ano nabasbasabot kan itilingat. Saan lola? Sino katanitay ni lolo paman na simang puti di pagkadalan? Wan mat bakay. Mapalin na yabay-bay akmal day taapaw. Ang apay nga ita kayo laang asumangpot nga agapaw. Kasano katagay ay ayam mo't day taapom iti dalan. Nagmayat tupay lolo? Kan nagimas di ice cream ginatang mo lolo. Kunakon kat. Ay di kaunay mangbangan iti ice cream apok. Ta mga nulumtag day taton silmaw. Saan mo ta kanayon lola? Malala. Panawan kayo pa'y nga agapo dito'y ta adalabit aramid ka likod ti balay. Sige. Apo, kumusta ngay mo ti panagadal mo? Okay mat lola. Basta lalaingam iti panagadal mo, wan? Win lola, di kayag danag. Sino nga tayad ay ito'y umawawag? Marumot anumiro. Ay, paymantasong batak. Hello? Sino da ito'y? Hello, nanang. Nilito da ito'y. Naimbagmahan ta nakalagip kakalpasan tinaunday apanawan. Pasensya kayo, nanang. Bisyak namin iti trabaho. Gapot makumikom kan, linipat mo mutan ti anak mo. Mano atawin asaan ka nagpakpakita kun imbawawag. Apay anak kalagip ka, adamanan parikot mo. Pasensya kayo, nanang. Amukmat namin na diyo baybayan ti apo ko yo. Iso akampan ti tirik na nga oray at dakit tatayo. Apay, awan plano mga agawid tapno makita mo't ni Daniel. Isungar ni imawag ak nanang. Tagawid kami dita ka ni Hilda. Ha? Sino mananday tanga Hilda? Asawak, nanang. Nangasawa akong dito'y. Kaya't na kayo kano amam-amok ni tatang, agraman ni Daniel. Ay, naimbag man no kasta. Nala, urayan mi nga road ti isa sangput yaw. Kasta nangasawa ni Litaw. Isumot lagaya manalipatan na tayo na. Tardaman pa ka kumikumanan ijay Manila. Kaya't natakano ang makita ti asawa na. Kastamot ni Daniel. Naimbagman, baga na iti asawa ng anak na pinanawan na ditaw. Madanagan aklakay. Mga noong ay damot alaan ni Daniel. Anya? Kasta ti agparparik na kanyak lakay. Diyak kaya't amaya dayo kadata ti apo ko ta at tinaripato ta manipod maladaga. Talaga nasakit, Sedes.
Dito'y katngarod adi makkelan di apo ko ta. Anya nga iti maaramid tano bilang iso ti kayat na. At amin kadakwada akarbangan, tanilito katngarod ti ama ni Daniel. Kalpasan ti ado atawaan, alaan na latan akaslawan anyaman na. Sabagay, adakan ni Daniel day tano kayak na ti sumoraw. At nakam di apo kom. Saan ta malapdan no kayat na ti sumorot iti ama na? Ay, jakayat amaya dayo ka na ti apo ko talakay. Daniel, apok, ada ibagaken ka. Amok amaragsakan ka. Anya day ta, Lola? Amom, imawag iti telepono ni tatang mo. Kung kumustaan na ka, kat adan to kanual daw nga umayda ditoy, kadwa na ti asawa na. Agpay su, Lola? Makitak matlangan ni tatang ko? Apay ka nung ay talangay mawag kan agawid, Lola. Makumikom ka no iti trabaho na. Kan nangasawan apok. Addan may kadwa nga inam. Ha? Oh, apay akaslasaan ka naragsak apok. Di mo ka di kayat dayta. Kumpleton ton ti pamilyayo. Addan nanang kan tatang mo. Adda kayo matkan ni Lolo, Lola? Kasla da kayo matan tinanang kan tatang ko? Tada kayo tinang padakkel kanyak? Sa bali laang ba't ati pudpud no ananang kan tatang mo apok. Apay, di ka kadi umapal kadagiti daddo mga ubeng nga adda nanang kan tatang da? Saan, Lola? Kakontento akmutin kada kayo kan ni Lolo? Mga no, kaya't nabatan nga agdadan na kayo, apok. Iso nga, umay da kaalaanan. Tsak kaya't sumurot kadakwada, Lola. Tsak idamam mo. Kaya't ko dito ayan nyo ka ni Lolo. Ngam, apok. Nasaysaya at tibiyag mo kadakwada. Agyan kanton ijay Manila. Napintas ijay, apok. Apay, Lola. Saan da ko na kayat? Tulok yung alaan dakdatatang ko. Ay, saan apok? Napatag ka kada kami kan nilulom. Ngamawan maaramidan may no alaan na kan ni tatang mo. Basta jak kayat, Lola. Jak kayat sumurot kadakwada. Saan kayo kaya tapanawan kan ni Lolo? Naglalaok tiriknak iti daydi akanito manang Emmy. Jakman ammo, takalla at latan anakariknaak iti nagkakanat. Apaman asimken iti panunot ko, nga amangan no iyadayudan kada kami ni Daniel nga apo komi. Nagsakit ariknaan, uray sa anak pay asigurado, no kasjay atalaga tiranta, wano panggap ti anak ko, no apay akalaat nga imawag ken agawid. Iti pan nakisaritak iti apo ko, nariknak nga adayo tirikna na iti amana. Gapu siguro iti kinabayag adi na nakita, ken nakaden na ni Lito nga amana. Banag ang nakapabang armet iti riknak iti daydi agundaway. Taamok asaan a basta-basta panawan na kami, ti pinadakkel mi nga apo komi. Naglabas ti sumagmamanong aldaw, kalpasan ti yaawag ti anak mi,
Si mangpet da iti asawa na iti lugar mi. Nanang, iso ni Hilda, ti manugang yo. Naimbagal daw yo, nanang, agmano ak. Ay, kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Naimbag mo, tasimburot ka dito'y lugar may. Aapay ko maasaan ngay, nanang. Nabayagan na kayat na ti umay, ngam nagsikog ngamin nanang. Ha? Ay, ayan nga ruden ti anak yo. Sana para kada kami ti maladaga, nanang. Naalisanak, nanang. Kasta ka de. Uwan, nanang. Ada ko man kabsat ni Daniel. Ay, ladigit at daytaan na pasamak, balasang ko. Awan anyaman na, nanang. Sayang nga rod, nanang. Ket tinasakit. Imbaga ti doktor nga amangan no marigatan na agsikog ni Hilda. Uwan, nanang. Sapay magagaran kamin ang maadaan iti anak. Naimbaglaan nga taada ni Daniel. Day tatagpay so, nanang. Ha? Uwan gayam, sa dino tayo ti anak ko, nanang. Adada pa iti pagadalan ka ni tatang mo. Iso ngamin ti mangsuksukon ka ni Daniel. Ang madamdamalaang adadan tunditoy. Kasta ka din, nanang. Ay na, magagaran ako na makakita manin iti anak ko. Kumusta kang Daniel, anak? Mailiwak ko na yun kan ka. Ay, hunggayam. Iso ni Auntie Mahilda. Hello, Daniel. Kumusta kan? Okay, akmat, Auntie. Anak, pasensya kan ha. No italag anak kaumay kami kan ni Auntie Mahilda. Nagsikog namin. Anak ko man ading mo. Ngam, sayang tanaragrag. Angam sana bale, taadda kamot ni anak mi, Daniel. Napagnumuan mi kan ni tatang mo, nga isurot da kanton iji Manila inton malpas ti klase. Ha? Ijay ton ti pangituluyam iti panagadal mo. Panawak da lolo kan lola? Sana bale, anak. Takanayon tayo to nga umay sarungkaran da lolo kan lolam. Tsak kayat tatang? Ha? Kayat ko dito yan da lolo kan lolak? Tsak kayat ti sumurot ka da kayo? Napintas ija Manila, Daniel. Adun to ti maam-amom ija abaro agagayem mo. Ipasyar da kanto ijay kan ni tatang mo. Day tatipod no, anak. Napintas tupet agbalin nga school mo ijay. Ado mo ti kagayem ko ditoy? Kan ado ti pagpaspasyaran mi ditoy kan ni lolok? Isa jak kaya ti sumurot ka da kayo, tatang? Jak kayat? Apok, apay mo takas di timbagam ka ni tatang mo. Tsak kaya ti pumanaw dito, lola. Apay ngay apok, napintas di agyan ije Manila. Kaduan pa yun da tatang mo kan Auntie Mahilda. Igatangan na ka iti ado nga ay ayam kan kawas mo. Apay, lola. Apay, agas lang kaya't nakapumanaw dito eh. Di nagkadinibat patay. Ay, sahaman apok. Patpat ganda kaunay ka ni Lolo.
Yakmat kaya't amaya dayo ka kada kami numabalbalin. Nga may sumot na itati kayat ni tatang mo. Basta sa kayat sumarot ka na wala lola. Ang talawag lang at ipilit yung sumurot ang kadakwada. Lola! Inarakop ng matan itinairot ako. Basta sa kayat di maya tayo ka na kayo kanila. Lola! Sa kayat! Pasensya kayo. Talaga sana kayat ni Daniel ti sumango kada kayo. Tatang, ape akas na sana ka napatagitanak ko. Awan pa iiliwan na kanyak. Apay adi mo damagan di tabakin. Mano atawan adi ka nagpakpakita. Di makal ni Daniel adi nakapulos na kadun na. Pasensya kayon, tatang. Amo kasyak ti makagapo. No apay asaan ang nakaawawid ni Lito. Tapno makadanana ko matiputot na. Pasensya ka matan, Hilda, balasang kao. Awan pamabalaw ko kan ka. Taoray pa'y siguro no naamamo na kan ni Lito. No talagang adapanunot na. Kan no napatagkan kwa na ni Daniel aputot na. Nagdisnudo kumalataan nagaw-awid dito'y para itiputot na. Tatang. Tatang, Aklunam, no anya ti bunga ti inaramid mo, Litaw. Adayo tirik na kan ka ti putot mo, gapo matlay ta aramid mo. Ita, saludsudak man kada kayaw. No bilang ta saan anaragrag ti agbalin ko mga anak yo. Malagip yo pa'y ngata ni Daniel. tatang. Tatang. No pa'y nasakit arik naan mi iti inayo amaya dayo kada kami ni Daniel. Awan maaramidan me. No kasta ti kayat yo ama pasamag. Isungargen sa gana minti bagi me. Ngamkid dawag ka na kayaw. Nga irespeto yo kumamat tirik na dya obeng. Saan mi nga ipapaidam ka na kayo ni Daniel? Ngam narigat abiglaan kan pilitan dya obeng no di na kayat. Maawatak, tatang. Basol kumot nagpaiso. No apay nga dayo direk na kanyak ti putot ko. Kat pakawanan dak kumakadagiti nagkurangak kada kayo. Ganita anak ko. Ikarigatak aya si dagtirik na kanyak ta anak ko, tatang. Day tatirumban. Ininot. Kabayatan adumakdakkel ni Daniel. Ininot ang maawatan na ti amin. Ininot tumatla nga maya si dagtirik na nakada kayo. Saan minapilitan a sumurot to kada kami, tatang? Ngam ipalubos yu kumaakanayon minto nga umay sarungkaran. Aging ka iti maya sa dag na tirik na nakada kami iti amana. Agi amanak mo't iti pan nakaawat yo, anak ko. Di kayak danag. Takas iti nasaok itayan. Uray na sakit tirik nami iti inayo, amaya dayo kada kami ti apo kami. Ikagumaan mi nga ilawlawag kan kuana ti amin. Tumulong kami, tapno maya si dag ni Daniel, tirik na kada kayaw. Agi amanak iti Diyos, ta saan dan apilitan ayada yun to ti apo ko talakay. Narigat apilitan da dya obeng, Sedes.
Ininot na ita. Kabayatan ato makdakkel. Maamuan nanton ti sitwasyon. Kat maawatan nanto matlaang ti amin. Ay, nagsakit gayam arik naan lakay. Pampanunutek pa'y laang amaya dayo kadata ni Daniel. Kat kasla mabriatan ti barukong ko. Kastamat lang terik naksedes. Yung sana mabalin nga ipaidam ta ti kayat ama pasamak ti ama ni Daniel. Ha? Puno adata tinang padakkel iti apo ko ta. Nga magdadata ti kinapudno anilito nga anak ta ti addaan karbengan ken kuana. Insyong lakay. Naalas akitaan nga agre-require tayo para laeng iti kustodiya ni Daniel. Agbanag tayo nakababain no kasta. Sang-sang kapamilya tayo. Iso arumbang lang agkikinnaawatan tayo. Kat pasati pa nagkikinnaawatan tayo. Ikagumaan ta nga isuro ti bagita ang mga klon iti amin. No bilang mayadayon ti apo ko ta kadata. Ay, wan insyong. Ikagumaan ta. Agyaman nakta maawata, Mercedes. Iparik nata tinalaos apan ang ipatagta iti apo ko ta. Bayat nga dapay laang iti sidong ta, insyong. Dahil ta ti kasaya atang nga aramiden ta. Iti kasta. Nakarkaro amarik na ni Daniel nga apo ko ta, nga adaw ti mangipatpatag ken kuana. Agsardeng ka man iti Rush TV agkapsat. Denggen ti Masakbayan Radio, ta uray iti tunggal istorya, adda ti pag-asa ken pagayat. Ala, isim pamamin ng dagiti insang pagta naggapo di umaanak ko. Wen tatang, ado man ang dagiti naburas tayo mabalin nga ilako ni Manang Edna. Wen anak ko. Isupay mo ti malakwan na paggatang iti kasapulan tayo dito'y balay. Apay nga tangawan pa'y ni Manang, tatang. Ungaraw. Mga narigatan mo't anaglako kadagiti natnatang nga insorsor na. Asin mo't ni Manang Edna. Sapay nagdagang ti panawan. Kakaasin nga gisuson iti labba anang ikabilan na kadagiti tagilako na natnatang. Naimbag ko tanaanos ti kabsat mo buyay. Nagregat tumot nga mintibiyag tayo. Di kay pa yan nakatuloy ang nagadal. Saan abali, tatang? No, adda katulungan niya ang isaka di ti panagbiag tayo. Alang aruday, yung kagpalisin anak ko, tamang isangak pa itiin na pa. Apag isuntaw no sumangpatan ni Manang mo nga Edna. Tangay ti panaglakom Edna anak ka. Medyo naladaw ka itasimbang pa. Insursur ko pa'y ngamin dagiti daddo maalakok tatang. Tapno maibos. Sayang mo't no yawid ko pa'y laang. Naimbag nga rod at anay paibos mo mutlaang. Wan tatang. Adamot tayo nagsayat abakit agim matang itilakok. Tapno saan kanon amapan pa ijitsendaan. Imbaga na nga rod kanayo nakano amangipan ka dagiti tagilakok iti balayda. Tapno saanan amapan pa'y makitsenda. Mayat man. Daman nga rod suki mo anak ka. Wan nga rod tatang. Ay, adagayam ginatang ko asidaan tayo. Siya kon ti mangiluto tatang. Ay na, saanan. Igmuta siya kong tapno makay na nakamutay. Nakaisa nga kon itin na pawi. Tay talaangan ti lutaw. Ay, sige nga rod tatang. Ay, ni ading ko ngay. Tay chalikod ti balay. Tartarimaanan na dagita insangpot may amabalin mo manan nga ilako inton bikat. Kasta ka di tata? Sige nga rod tayo nakitaan. Tulungak amang isimpa ka dagiti insangpot yo.
Manang Edna, adaman may lako mo na yung bigat Wan nga rod ading ko. Nasaya at mat, tapno adaman maigatangan ka dagiti kasapulan tayo diti balay. Manang, gumatang kan tumanin itinaimas asidaan Wan day talagayam. Basta agagat ka Kanayon at tulungam ni tatang iji uma, tapno adda mabura sa mailako. Wan manang! Ape nga ta nagrigat ti biyag tayo manang. Saan akas ka dagiti daduma, nakabakbak nang da? Saan nga agpapada ti gasat ti tao ading ko. Tinapatag, awan agsaksakit kada tayo, ken agdadan na tayo. Saan tayo nga agsisina akas kadagiti daduma? Nabak nang da agpaiso, ngam dandani saan damat nga agkikita, ta agiin na dayo daket nga ron. Sa bagay, no siyak, kontento akon, basta da kayo dito kun ni tatang, manang. Ay, wan aading ko, ken mangmangan tayo iti mamintalo iti may sangal daw. Nasustansya pa iti kankanan tayo, tagga po amin ijay uma. Malaksid no nakalako kay tiado manang, na makaraman tayo matsag paminsan iti karne. Wen, ading ko, isaasaan ka nga umapapal ka dagiti daduma dita Agyaman tayo ket di iti Diyos, ta nakaradkad tayo nga agnanayon. Saan kami pa amapan ita ije umakan ni adig mo abuyain? Kasta ka di tatang? Nasaya at mat, tapno makainan na kayo kanyading ko. Naboras mi matendag iti mabalin aburasan. Ay, sika nga ay anak ko. Agi na nakamutang. Saan tatang? Sayang dagiti naburasyo. Sapay kapres-pres kwanda. Isa amayat ama ilako. Malanga rod isuti ko na. Ngam di ka unay umadayong agisursur atan ay ang mga naagtudaw. Wan tatang. Ay wen, inakban gayang pasyaran ni uncle mo atinaw. Jay kasinsin ko ay. Nabayag mo't basitan na saan kami nakapagsarsarita. Sige tatang. Mangimot kayo matan kadagiti naburasyo. Ta, pangramanan damat. Awan man anak ko. Sige nga raw, ta inak mangisagana iti imutag, ama pa niti ayan da uncle mo, atinaw. Daan na singpat dagiti anak ko manang Emmy. Ni Edna ti inauna, kat ni mat Boying ti buridak. Da kami atallo ti agtitinulong, tapno maisakad mi ti panagbiag mi iti inaldaw. Ti pagyamanak launay, isu ti kinaman nakaawat da adwa. Tano sa bali dalangata, amang ano nagrebeldedan ta saan dakat nga rod a nakaadal. No pa'y makitkitak nga okay da, mamati ak nga iti kaunggan da nga agpadpada, kayat damot amapadas ti agbiag iti nasaliwanwan. Iti dayta nga rod a panagpasyar ko kani insan ko atino, narana akmat ijay ti kabsat na ababai, ni insan Pilar, amay sa negosyante nga agnanaed ijay Manila. Pagmanta nakapasyar ka manan dito'y lugar tayaw kasinsin Pilar. Wen, kasinsin Mauro. Tao may kuman mo tiniliw ni Tino akabsat ka. Kanayon ngamin nga ibagak abapan mo tagpasyar iji Manila nga madimag.
Amumatan ti kabsat mo. Saan anasam nga agbiyahe kasinsay? Wen nga rod, maulaw ka no nga agbiyahe. Ay, kumusta kayo mat nga ay? Ay kakastoy akasinsin, narigat latati at dapat nagbiag. Naimbag pa'y kang kaatado tinegosyo medyo Manila, isa madlaw nga asinsado kan. Nakatsambalaang kasinsin. Ay, huwag gayam, dagiti ngay anak mo. Kumusta dan? Isuda ati katulungak ita. Di dan nakapagtuloy nga agad dahil gapo iti kinarigat ti panagbiag. Di mo't adabalasang mo. Wen kasinsin, niid na. Isu ati na anos nga agisursor nga agilakaw no kasta nga da maburas mi ije uma. Apay, di mo kayat ngagtrabaho iti sa bali? Amang ano kayat na ti sumurot kanya ije Manila? Wen kasinsin, tulungan na kiti may sa pagtagilakwak. Ken, pagadanak tumatan, no kayat na. Ne, kasla napintas day ta ajayam at kasinsin pila. Talaga napintas, kasinsin. Basta tulungan nak, pagadanak tumatan. Kasaritam, abangan no kayat na. Ay, sige man nga raud kasinsin. Kasaritak man di ka anakam, may papan iti day taan na ibagam. Tatang? Masaya at mahit anak mo. Kan amaw, si mangpot ni Antim Apilar dito'y lugar tayo. Diyan kabsat na angkal mo at tino ang negosyante nga agnanaid ije Manila. Ay, kastaya tatang? Ay, naimbagarod ata nagkikita kayo manan? Wen anak kao, katata na ibaga na kanyak. Anya day tatang? Amangan kanuno kayat mo ti sumurot kan kwa na ije Manila. Agsapsapul ka nung amin iti kadwana para iti may sa pagtagilakwan na. Kahit no kayat mo, alain nakakanaw, tapagadalin na kamutan kabayatan ti panagtrabahom kang kwana. Tatang? Napintas na ito yung oportunidad, Edna, anak ko. Makaadal ka no sumurot ka ni Antim Apilar. Agsisina tayon to tatang. Sapay nakadadayo ti Manila. Anak ko, umanugot kan. Manmano adumtang ti kastoy anapintas agundaway. Agsakripisyo tayo pa'y ngagiin na dayo basta makaadal ka, anak ko. Panunotak pa'y tatang? Kasla nga minjak ka ba ulan ti maya dayo kada kayo kani ading kong? Nasaya at matay manugot ka sumurot kanyak iji Manila, Edna. Kaya't nga ni tatang maituloy ko ti panagadal ko, auntie. Di kagdanag tamakaadal kan tumatlaeng. Kasapulok kami ti kanayunan akadwak iti may sa pagtagilakwak. Sige, auntie. Nairwamak mat iti trabaho, Ura iti unag ti balay. Ay, nasaya at garudo kasta. Sigurado ang magusto am to ijay. Ngam ikarim, adinak to ipayad iti sakit ti ulok. Wan, auntie, namnamaan nyo dayta. Ay, sige garod, rugyamon tagimpake. Tagluas tanton nga agpamanila, inton kanikadwa nga aldaw. Agsingsingpot kay Jayan daan Tim Edna, anak ko. Tatang,
Manang, may kawa kamintun kan ni tatang na awan kan dito'y balay. Uray siya, kaading ko. Diyak ko makayat ti maya dayo kada kayo. Ngam sayang mat dahi nga oportunidad. Kayat ko mat ti makaadal, tapno mayaon kayo iti kinarigat. Agaanos tayo, Edna, anak. Dahito laang ti amok kapamuspusan, tapno maituloy mo ti panagadal mo. Maawatak, tatang. Aganad kayo akanayon, Di yu baybay anti salon at yo. Boying, ading. Si kanti makaamok ni tatang. Sana bale, inton makaturpusak. Si kanto mo ti sumublat nga agadal. Agpay sumanang? Wan, ading ko. Ngam ita, aganos tayo pay laang. Wan manang Edna, makaanusak. Nasayaat no kasta, boying. Anak, saysaya atam ti makilangan kan antim apilar Tapno awan to ti rumswa aparikot iti nagbaitan niyaw. Tapno awan to ti rumswa adiyo pag kinaawatan. Nagpangadwa na nga lukoy iti inauna nga anak ko, asumurot iti ikit na iti Manila, manang Emmy. Gapo iti ayat ko ang makalpas iti panagadal na. Uray ngamin no nairuam kamin iti rigat, saan latamot ang mapunas ti arapaap mi nga aga-ama, ang makaadal kumamot dagiti anak ko. Iso at talaga aparabor, no ibilang mi ti idadateng daydi nga oportunidad. No pay nasakit ti panagiin na dayumi, naganos kami manang, tapno makapagtuloy nga agadal ni Edna nga inauna nga anak ko. Napalalo ti ragsak ko iti daydi akanito, nang runa pa'y ididengdenggag ti saritaan da iti adina, takinunana a pagadalan na ti adina apaman a makaturpusan. Naglabas nga rod ti panawen nga adda ni Edna nga anak ko iti sidong ti kasinsin ko ijay syudad ti Manila. Umadani manan ti panagsasarak. Makaadalak to ka din? Makitad to. Amo ba ta kasapulan at talaga ti tao iya may sa pagtagilakwan? Namnamaan ngamin ni tata nga agad adalakon, Auntie Pilar. Edna, saan mo ta kaskarina ka ti magpaadalkan ka? Madanon tulat ta. Agurnong tapay iti pagadal mo. Auntie? Awan gayam, aging galaangan indon katapusan ni Lydia diti balay. Agawid ton iti lugar da. Makaamukan to namang trabaho kadag iti mapanawan na trabaho ditoy. Ha? Awan ton ti katulungan nyo, Auntie? Ada kamat, kabaalamon ti trabaho ditoy. Lepasam nga umuna ti trabaho ditoy balay, sakan tumapan iti pagtagilakwan. Di... Nakarkaron ajak ton makaadal, Auntie? Iso nga rod, ako nakaguray kapay. Makauray day taadal nga ibagbagam. Basta trabahoam dagitinaskan nga aramidam ditoy. Wen, Auntie?
Tatang, kumusta nga tamot din ni Manang Edna dyan daan ti Pilar? Sigurado anasayati ka sa saad ni Manang mo ijay, Buyeng. Agad-adal nga tan ni Manang, Tatang? Sigurado day taa, anak. Kasta matiin ka rin na antim a Pilar, sakbay nga inala na ni Manang mo. Oray siya anak ko. No mapanlag trabaho ijay Manila ni Manang mo, ijak kumamot pinalubusan, ta makatagtagad mat dito'y lugar tayo, kanagdadan na tayo pa'y. Yung talaga ngamin akayat ko ama ituloy na ti panagadal na, iso nga inalukoy kumutin ani Manang mo asumurot ka ni antim a Pilar. Mailiwak ngaminan ka ni Manang Edna, Tatang. Italang amin ang nagsisina tayo, manipo di dobing kami. Awan lang nga rodon day dinanang, awan manan dito'y ni Manang. Maawatan ka, Buyeng. Oray siyak mat. Mailiwak unayan ka ni Manang mo. Aganos tawan, tapno makaadal ni Manang mo. Saan aya, ngayon ka rin akan ka nga apaman ang makaturpaos kat si kamot ti pagadalan na. Tatang? Iso adi ka madanagan anak ko Ikagumak ti makaornong iti busbusen ta, tama pantay jayan ni Manang mo. Surpresaan ta. Inta sarong karat, tapno maep-ep ti iliw mo. Kan maamuan tamutin ano kumustan ti kasasaan na ijay sidong ni antim a Pilar. Ha? Agpaiso, Tatang? Mapantando pa siyaran ni Manang? Makadano naktumatin ijay Manila? Uwan Buyeng. Tapno saan lang adito'y probinsya tayo ti ayan mo. Tatang, amam ka ti papapanami ijay Manila? Ang mga numayaw awan tamot ijay. Saan, Buyeng? Amok ti papapanak ijay Manila, nang runa no iti ayan dantem. Kanayon kami matamapan agpasyar ijay kan ni Uncle yu atinaw. Hindi ka bailan na pay ati agbiyahe iti adayaw. O sige, Tatang, magkagagita ka tumulong kan ka, tapno makaornong taadagos iti aramatin tamapan ijay Manila, tapno masarong karanta ni Manang Edna. Umuno na ako na rumwar, Edna. Sigurado manalpas mo amin na trabaho di tibalay, sakbay arumwar ka. Ikandado man na imbag tibalay, narigatan, ado tagtatakaw itapanawan. Uwan, auntie, siya kunti makaamo ditoy. Sige, mapanak nga rudan. Sigurado nga ado dagiti aggatang itatakalkalpas ti sweldo. Uwan, auntie. Rogyakon dagiti aramidak. Masapol amalpas ko adagos. Taagungat tumanon ni auntie. No naladawak asumaruno iti pagtagilakwan. No apay mo't kami na pinagawid na jisigod akatulong da. Sa anak ko maunay amarigatan. Ay. Kumusta nga tamot tanda, Tatang? Diyan mo da siguro kat agad-adalakon. Di da mo nga aging gaita kat kaslak pala katulong dito'y ayandaan ti Pilar. Nagrigat mo't ti kastoy. Diyak mo't may papilit nga agadalakon. Takunamot ni auntie nga urnungan na pailaang ti usarak nga agadal. Nagrigatan aya apo ti marigrigat. Da kayo lakuman ti makaamu kanyak. Diyos ko.
Manang, mailiw ako na yun kan ka. Kaya't da ka ngamin asurpresaan, Edna, anak ko. Ala, umunag kayo, tatang. Ading, umay kayo. Agtugaw kayo. Ay namarbangon kayo nga rudaan nagbiyahe, tatang. Kapilitan na anak ko. Magagaran una yun to'y adem ang makadanon dito. Ayun gayam, ayan ni Antim Apilar. Nasapaan na pan iti pagtagilakwan na, tatang. Apay nga ron nga dakapayla dito'y balay na anak ko. Saan aya nga iti pagtrabahwam? Mabatbati akpay dito'y tatang. Taaramidak pa'y dagiti trabaho dito'y balay. Pinagawid nga minan ni Auntie Pilar di katulong na. Kasta aya. Katanya nga oras nga ron amapan kaya di pagtagilakwan na ngay. Katanya nga oras ti klasem anak ko. Sa anak pala ang agad-adal, tatang? Anya? Saan ay ati saritaan kat sumurot ka kani Antem? Tulungam iti pagtagilakwan na ng pagadalan na ka. Unmat ngamin, manang? Di namat tinungpal day tatang. Kuna namat nga ur-urnungan na pa'y kano ti pagadal ko. Ha? Iso, jakmat maipilit. Iso nga ururayot latan no kaano nga ibaga na mabalin kun ti agadal. Anyamot tan di Antim Apilar. Kasla sa balik amot tan na tao. Inaramid na kalagayam ababaunan na dito'y Manila. Tatang? Pasensya kan Edna, anak ko ha. No di ka kumapinilit asumurot ka ni Antim Apilar. Saan ko maakastoy ti mapaspasaram ita? Naimbaglangan tayo may kami dito ka ni tatang, manang. No saan? Di mi pa'y mamo na saan ka pa'y gayam nga agad-adal? Ading? Alan, aging pakikan Edna. Yawid na kalangan itamot lahat. Saan arumbang agbayag ka pa'y dito'y sidong ni Antim Apilar? Mga no agungat ni Auntie, tatang. Awan ti karbangan na nga agungat anak ka. Tadi na tinongpal ti saritaan. Agtrab-trabaho ka dito yung awan mo't gayang magimgibulam. Agawid ka lang nga ni lugar tayo. At nakaasit ti Diyos. Makaadal kan tumot laeng anak ka. Nay, ada kayo mo't kasinsin. Naimbagban, nakapasyar kayo. Wen, kasinsin. Mailiw kami kaniid na isungain kagumaan mitimay dito'y Manila. Nadanon miniid na nga agmay-may sa nga agdaldalos ije balayaw. Na pinagawid mo kano magaya mo ije babao na. Uhon, kasinsin. Total, dua kami laang mat kaniid na iji balay. Iso saan min amasapol ti babaunan. Kabailan min nga aramidan dagiti trabaho iji balay. Kabailan na kunam kasinsin Pilar. Tay sumot gayam ti mabatbati iji balay mo nga agdaldalaws. Sakbay nga umay dito'y pagtagilakwam. Kanapay nga aging gaitakat saan pa'y mga agad-adal ni Edna nga anak ka. Ay, pasensya kad kasinsin. Talaga nga aginrolan iti umay apa nagsasarak. Tinulungan nakpay ngamin iti kalabas ditoy. Saan nakasta ti saritaan ta kasinsin? Kunam apagadalam kabayatan ti panagtrabaho na diti pagtagilakwam. Mano atawanan nga da dito'y ni Edna. Nga maging gaita di pa'y magayam agad-adal. Inurnong ko pa'y gamin ti pagadal na kasinsin. Agam di kang danag. Agenrol ton iti umay apa nagsasarak. Agyaman aklaangan kasinsin Pilar. Nga miyawid kon ti anak ka. Ngam kasinsin. Sayang mo't no sana maituloy ti panagadal na. Ay na kasinsin. Dakil dat kaasi ti Diyos.
Oray marigrigat kami laeng. Amo ka maisakan mintumot laeng ti panagadal ti anak ko. Ken kang runaan ti amin, adda may sa asa ome. No anya tinagaon iti bibig may, kabailan may atong palay. Anya ti panagriknam ita ta nakasublikan dito'y lugar tayaw. Kaslaak nakaangas iti nalukay tatang. Kunak na agnanayon akon iti sidong ni Auntie Pilar. San ngayon palubos ti Diyos ang mapasamak day tama ng Edna? Wan nga rod, boying. Amuyo tatang? Talagang awan panggap ni Auntie amang paadal kanya. Nang namnama aklat nga agbaliw mo't laeng. Simangpet kayo matan. Ala, di buntagi sayangan ti amin, anak ko. Amok ngayon turong ti apo ang mapasamak ti amin. Tapno saan nga agnanayon latan ni agrigrigat ka iti sidong ni kasinsin pila. Jakla ni namnama ang maaramid na ti kastyayken ka. Bayan yun tatang. Sana bale, taam mo na nakita yu ti kinapudno. Nga maamuyo tatang, maragragsakan at tagdadan na tayo manan. Anak ko. Oray sakmat manang, may mayat matlaang ti kastoy. Di sigo tabiag tayo. Di saan tayo magsisina kada tatang? Ading. Saan ton ang mapasamak ti kastaboyeng? Saan tayo nagsisina iti kaano man? Kat sapay lakuma, tamapakawandak iti nagbalin a desisyon ko. Anak ko.